ô lê hey với chú in liêng đường tức mấy cái này cái tại hiện thiền phá xì à giải thiểm anh đi asol vô anh đi chứ hey anh đi chứ mà lê hey với chú lần xe cái này ấy tí cái này chỉ đón đi thiền mất xong này nó còn liêng á chú anh in hello anh đi thiền phá xì hi doctor Hrekima put di doctor Bangalore prank tu prank tu zo khan hi kakak Malsawma photography video khan lo check out tu la put Hrekima prank na kha video kan upload to ni kha kha hello enula to ni prank tu zo kan tilang vele mek ani when hian hei thian Malsawma hianin I suifa ni seat cover ti te jon body kit ti te floor lamination le alloy wheels te ron fu dona mi ron dor dona hei kalom khop mai chu kan chei dan le kan chei to nu vel te video te ni kan tilang le thei dona ni cho thian bai nge mo in prank chu cha kan soi bel du ni again ni Bangalore kan kal khan mo ponga RC ne hian doctor Hrekima Prank kan tuma ama hian plan veka sila ase apmula than ka thar bang lam ta ni Hrekima Prank lo khan ama hi ka prank ti Bangalore kan om chung te azol kan om chung zong zong hian RC hian Hrekima Prank mo ala in ti ase ni sala ka video hi ka channel ka ti chuaka Hrekima Prank ti en chuak sia tu này chuak chia tin na lưng ngôi vắt lên lửa lên mấy cái thứ mà tôi này anh đi chú mà lên video chuột vắt tôi đi prank chặt ra ngay vậy đó khai ngồi ở chỗ mình chung cha chú cần viewers lấy cái subscriber đây hủ đủ cái này description này link cái đó đã đểเราcheck qua là prank tu mà in sao cả cần prank mấy cái này thì khác cái đó thì đằng lệ thôi anh đi Asia hi pariru zaw ania pel tuka nakina aren pe chuan ama het alloy hui kan buat on nia yes tiang ama hi lamin nei di la chang buffing nei la be do ni le port nei ru kim sup te pa khom the nga sup te lo petel le te che khang in dang lom le mai okay bazar hi pe ma wangin ka motor này khát phiêu tâm han đồ ngar tên ấy khai anh này tụi bay sẽ bóc Mike Stan lệ Mike có trái trái với là coi anh hay ka motor hi acid kan khoi do na na min cha saka ana view tu ranga yang ai alloy hui zong zong te a chei zong zong hin ni ti saka di ana mai ale kan lam le te ke trong cơn bazar TV advertise na hen ka lo với là ở tập đây cần lên lụt thấy phát triển các ông nào phát triển khai cái này đâu cần lo mới rồi khai mấy mấy à ale kan lom na em chu ram tan hian gol kha ta anh gol kha ta bangin expol đó ni man cha don về expol kan present ang kalong được cái tu na swift kan lo chơi don điกันใจดันเตเลยกันเช็ดเว้นนะแต่ตบซึ่งไม่เราเคลียร์สักเลยตัวนี้การเคลียร์การซ้อมการเซลล์นี้Malsawma swiftกันใช้เมกะสติไลจวนให้เกรนวิตาร่าสวกทาร์เน็กไซน์นั่นล้นทาร์ค่ะอัพเอเซอรี่กันในเทงทาร์เวเรต้าอย่างเงี้ยมั้งการใช้เวลาตอนนี้โอ้เชฟMalsawmaเนี่ยให้เกรนวิตาร่าทาร์การเทสต์ไดรฟ์เวชินตอนนี้เทสชินครับโอ้เทสนัวใครอย่างเงี้ยนั่นเนี่ยสุดยอดเลยทาร์ริมปตุยตอนนี้มั้งhey sunroof pop panoramic sunroof at teng cheka full pop ang chela nei don ni tai nge ni mosquito me sang chi deu te mo om tela ni hey vai vun te ron du lo na tur kha chang kang rem ve khaya kan ming ni lo te min ko tlat mai lo ti lo ani tu pa min ko tlat tra kan khal chin vela hi bong kon chin veng lama kan dor jok kha ni kan branch ma sa jok kha hey kan dor ma sa jok ani hianin sun control te le enge mo sang te kan khoi vel do ni he Ren vitara chung ka chuang ve ta chuang lo po min ke se achiang chuang thap proof form thap kan khal chiang em so ka back don me ka ma so 360 camera thap ani so dor chunga kan back lu don me ka ni bird view om boka side jong jong kan mu vek boka hey back chul khom thei to lo ka da chu po ngai to lo so ka lut lai jong jong kan lang vek mai don ni voina kan chei tu hi Malsawma swift pania hey asi ti kan khon thak saka ti hianการเห็ดทนเวกังอ่ะเห็ดลายมีส่งๆแต่พอฮีการเห็ดทนเวกังอ่ะดาวน์เวกันชีดก็บาร์มอยล์ตักเบก้าช่วยเต้นอันฟิตสักเลยโดนนี่จินชีดก็บาร์ฟิตโดนเฮียนดาวน์แค่ราคาชัดเจียแต่พอกันเราใช้ต่อทีนะกันวิดีโอมาสาแต่พอกันถ้าเขาไม่โหลดเช็คสักคนละ
noi zong zong in kil mar vekin bucket fitting sin ta point pot mar vekin hemi lumber support zong zong hi khwar vek tyron pong vek ang khanin bucket fittings kan be sak le don ni hei tbc tenen ole ti chuan hetama hian hei asit ma pakhat chu kan fit zota ka soyang ngei kha niam ti kan lo check ang tu na black and red combination ania kan cheida na hi ta po black and red in akar hi umpok ta ta hian black ania red in ni boka black and red combination kan man saka ka soyang chia kha ni nge yam ti ka hei khwar lut ta vek mar tapang mai don hei yang lai te in sin tau la khu khwar vek ka tai mar le vek box ya kara pakat mom tami lo ta ni hei lampo bucket fittings anti ni hetiang thlap hian si ti kan tau ngan kil kan sil veka kan thuya kan pot mar le thina kha bucket fittings chungchang kan video ma sa te po kan soi to thin ang kha nia yang thapa fit du chuanin bucket fittings ka du e kan te ma kar bazara kan fit thei do ni so tama so nung lampang nung lampa pa bar chakhop maya a design ni milang thapin oma song laya chuar ang deu hleka kan hu ero so chu eng ain khena le beka tot taka no anita fitan ni ma hian kha khani kha chu ngin la ngin mar mai thelen don ani so ara ma so design ang thapin o mem ti lai kha poi mo lai ber chu ni ta si ta ani boka ngin chana ni boka ti kan black and red combination in kan chei ve ni so kong kain lok thena lai kha so lai so lo sen ve le boka black and red combination in kan ti don ni thadon khop mai hei ti chuan he motor hi ama kan chei sa vek to tho ani alloy hen 17 inch kan vo ni infork alloy ani a so moi teu khop mai black and red tho in nia hemi g hi infork ho logo ni a kami logo ang che khan red alo om vele ta chuan 17 inch ani a ama original size saka 15 inch 14 inch ani 14 inch atangin size thuma 17 inch kan man saka chuan full katina shoot lawa chuan a body touch lo boka to be profile a touch lo theina chuan 225 45 r17 kan man sakani ka 225 45 r17 profile ka swift pang ve du chuan a shoot lo che ani ti khai no shet pha vele theidon ta swift fa 17 inch alloy boka du ve se ta eng ta rang ka vong o in ti sina kha 225 45 r17 ti khai lo sin che kar don dia hi sports bumper kit ti ni he ting la hen DRL lom bok ta chuan a look sim mai hi tin a grill te nan chinanga hi kan vo saksa to thon hei Malsawma photography tin sia khlap bokani hi number plate bokhu tu ama original ang chin ni lo wang khani ta chuan a grill hi grill nal lutuk tak mai kha sport bumper tin big tan hi swift dang nen khan lo compare sin lo so bi bumper so om lo tan hi ma le nung aing ko pa tin he ta hen bumper lip om vele bok ta hi black ania red ania black combination in oma he tian bumper lip at nuai om vele bokta atilang sporty te me mai ni he front le rear ain ko pani kha rear kan tilang vele sinang rear so this on double exhaust again lo lang ta ni so double exhaust again lo lang a tingla hian chuan heta bumper lip ang chi kha vo turom vele boka chuan tayan stop light ruala eng tur kha sports ti lo in lang bokta sports seat kan ti to kha brake ara zong che khan hetlai lo eng vele bukang tu le na kinarem chan theile garon tinang le don dia tai exhaust again lang bokta de khan hem bom parang to pe look sai in sin taula swift pa ngai ne khain ang tami lo ani kha swift bumper kit sports kit ti ni vele ta hi aman thadu te poinom theya tin online na han compare do mo ani lo pon dor tang na an sor tan ti na compare du te poinom thina kha man kha cheng sing thum le sanga man ani cheng sing thum sanga in hemi sport kit bumper ama le nu kha red te pokan tarang le hal lolo ni ta se ta hian spoiler om vele ta black thoin local vele ta piano black finish ni ta glossy in hei black and red combination thoin local le ta ni spoiler apa chuan a carte pa hi touch screen ni lo si ang khania ta son Sony carte touch screen alo ni le a chuan he ta men camera kan fo sak vele rear view camera ka lo nei thei vele ta this one door guard a black kan san sak le boka black and red combination na kan ti wang khan chuan a catch cover po black in kan ti vele boka chuan side skirt ni ti vele hi anoi adum kal phei jong hi side skirt ka side cladding ti te pon oma ma se sui fa jon side skirt kan ti mai thina aloi nen nan beina sa hi muna man ti kan thi te pon la thir uluk na samaya
ที่ข้ากันฟิตด่านส่งเลยกันฟิตตัวหัวค่ะกันหลังเลยสวยๆอันนี้ก็แค่บาลเลยบาทชุกไฟยังไงโอ้ที่เฮียนกันหัวตูรังอังเตงานหัวสู้ตะบกะชุกไฟสักเละลัดยังไงที่ส่วนไฟเวกวกินมอเตอร์ละชวกเละตัวนี้โอ้ที่เฮียน 5D Carmity 5D เม็ดกันติดชินค่ะ 100% waterproof กี่คอยตอนส่งอินังเวกค่ะซุยฟัตันบีกันนี่เลยการอันบ็อกซ์เอาเจ้าอาปุยอันผ่าสักเละตัวนี้ซุยฟ้า Carmity เม็ดกันลบผ่าเลียงโอ้คู่ซุยชวดอมดานังคานิตาโอ้ชวดอมดานมิลทับคานินควบเวกทางร่างไม่ควบค่ะกูเขาวังไหมค่ะตุยเละปอปอยมีอะไรวังค่ะไว้บุดปอมเสละโชงคงไฟเละเวกงะสิลังะทิ้งทกงะเราเลยฮะเดี๋ยวงะ 5D เมตรเนี่ยซุยฟามีโลปอยมันตุกันได้เจ้านี่ตัวน่ะเขียนไปเรามันเมกะฮี 3D เมตรนี่ไปทุ่งอันนี้เฮ้ย 3D universal เนี่ยอัดโลจัวเวลเทียตินperfect fit อันนี้เราไว้นะเราตอลเวลเทียปกะจินก็quality ที่ผมพูดชะโลนี่ที่ข้าหลังเร่งมาบางส่วนแต่เห็น 5D เมตร Carmity เมตรนะคะลุยกันคุ้มสักงะที่เห็น 5D เมตรการพาสักเลต้านี่ลุยปอคุ้มสักเวกตัวเราเจ้ากันโซเฟลต้าเฮ้ยไม่ชอบการบาซาร์ thank you งั้นช่วยไฟตัดลัดบอกว่าดีชวนนิน fresh ได้วินนั่นหัวไทยตอนตายเชิญแต่ปะนั่นตัดเตียวครบหมายไฟชัดเซอร์สร์ตัวบอกว่า sports bumper kit เนี่ยฟอกไลท์ DRL อร่อยหิวแน่โอ้ตัวละส่วนเราหัวโดนตาอันเทียนแต่ปะอร่อยหิวสัญญา sports kit โอ้บายบายอิลุงโอ้ยเปล่าใช่ปะส่วนเราสิ thank you ลุงโอ้ยเชิญปะปะโอ้ยครบไหม sports bumper kit อร่อยหิว17 inch เละ seat cover premium การฟิตเล่นดิที่ข้ากันวิดีโอเตะหูนมอินเตียเลย enjoy แต่การไปเสียเพียงวิดีโอให้การติดลังเลเซลทีนังมินเรา subscribe อุล่ามินเรา notification เตะมินเรา on สักอุล่าที่จะว่า next video กันสบายกันหูเอฟเฟกต์โดนเดียวิดีโอเตะตบเท่ากันเราคลิกสักชิ้นสบายกันลงบ่อินสบายอินมังชาหมดตัวอยู่เลย